Henin kasngi ka hanyo tarik unai lur ka Khasi Students Union jong ka Mount Raishan Circle bat ka North Khasi Hills Eastern Border Area Ribhoi District kilawan kio syakani ganong ba Shillong ban pensyai lor ka jingkano jong ka snong ringi kse bat ka Managing Committee jong ka ringi kse Government Lower Primary School halor ka jing thongkam nong hikai hakani ka school habakran hakinong pathai kubor nin kasngi ha Shillong Press Club kinang ilam jong ka KSU kilaong baka KSU ka yang halor ka nong rem bala thongkam hakani ka school ka bala yai lain nakikendon thongkam Hakabedei baga jingthong ya kakam assistant teacher haka school ngik se government lower primary school lawang bakat kum kajing dawa jong KSU kalong banthong ya kani kakam takakong tiles tidian marbanyang namar kani kono hikai kadai ke balayok pedang ningkong ya kashiti halor kajing terwa ya kani kakam now director jong ka Directorate of School Education and Literacy namar kum bakapau ya kani kakam assistant teacher haka ni school la thong panban kakong biang dalinda lingdo nolai nagaling jungi ka sengi manse ban bersyai halor kini kiba ka snong bat ke MC ka keno nagalian ka seng kampua ngane kamdei ka kamdei ka ba la kam kat ke jisha ban thep kam yano ndrei nagalian halor ka yang halor ka ngre ba seng hi kampua kam phia ya ka jat bedeu ha ke jat bedeu jongi haki aryam namar kat kum ka jisu thu lada ni hi ki bana wes ni kibana nang te nam poring ekse ni sneng ni don kata jing sngo ba nimla ba tian ya kata khna ba de ne sha ko khoi ba de ne shi we pa ti jaka kamut ni la phia jai bagre ti ni kentu ya ka snong ba nim de ken mas don kum kata ka jat jing snow ba kabana khoi lada kayu kam government hari ni ekse lane ha OS kesel lane ha SOS kesel kinong jantia kinong boy lane kinu ki break banai dei nai sa boy jeka bangin ong baki dei teki outsider kimla manon tre jeka ni ngaso oro bapa kala ha kata namar lada gitu na pun kata ka jing lada ni ki brew nanti na OS kesel ini okam no sa boy ini okam sedia lada kinong jantia kin le hakum kata ka benta kin khani kinong OS kesel auto inlek kuno tie halor kata ini kentu ya kesnong bangim dei bandon kata kajinya semua ter tan lane jat bro bangim dei para kasih deh kiba syong unte ya poor pilih kasih kiba syong hapor ni kse pilih kasih kiba syong poor kasel pilih kasih tinggi dei bandon kata kajinya semua kunki paradok prasnami ni kerpa di bori bakam halor susu wat imban se nagaleng dungi haban lemi Minister of Education halor kene kementa ba ini kade ko office kade benyo ken kano action kajing sistem halor kate ka benta namar badai mai batho dei mai ba ai approval tangkat to kene por dei mai bawan no ti kalong ka kalong palong persya kan ti nagaleng dungi ni halor kata kano ken bangi dawa ba lada jia kumne ya jia kumne nangni sikmat ka galawai jogi samlamo